Amanyigwa amasukulu wa musingi na junior secondary wa Chando Bright School olawiteva luki countini ya Masako emakwate buso ya kutanidwa na kuona ninengo sionthini wa kilungu cha Ciana Ndongoi na luke extra va Mutongoi TV na Mutongoi FM zikayonesya kwenengo cia ciana ili atongoi masukulu yunimaelesya utanu wa nundu wa ibuso ye balanake Mutongoi wa Kiseseki niko nyamai wawetakana Mutongoi nituyumbanite kutambuka vakuve na mwenende na kumunenge vuso ya kumili nengo kana wasya wake kuisila Mutongoi FM na Mutongoi TV. Otondo Robert Motuko okutuelesya. Ni utanu wa manigwa skulu ni wa Chando Bright School itina wa Mutongoi TV na Mutongoi FM kutambuka skulu ni o na kuluta imwe kwa imwe kilungu cha Ciana Ndongoi na tuluke na vala manigwa amethi wana ivuso ya kuona ni inengo siki wa dhukani otambathi na shairi kati wa sindu ingi. Amanigwa amayonania utuika wowa kuyumbanisya kutuika atangazi maivinda yokite. Ningependa kueleza matukio ya siku hii tunaingoja kwa hamu na gamu. Kwanza kuna talanta kama vile kuchora, kudensi, kuimba na kukariri shairi. Sasa hivi wanafunzi wamejitayarisha na wako tayari. Wanake na uondo na atilwa itina amanigwa amayumbanisya kutuika ngumba usia wanake. Mwalimu munene wa skulu Gabriel Ndunda ni watu ungia Kiseseki muvea kwa kumile nengo cia ciana na ke director Timothy Kimolo aikathia ibuso ye ya Mutongoi kutambuka maskulu kwe inengo cia ciana. Ndwa mbete ndatu ambotungia Mutongoi TV, Mutongoi FM timatungia muvea mwanya kondu akwindia mecha kiseveni maundu maitwara mende yo mundi nimona ni talent cia ciana situ na ciana situ ni cienda si motivated muno kwindia sialikangana muno na inyu atangasi kingine tutungia mubea cia imaitu kondo akwindia ni matwithukie ciana matukathi ya kiseveni undu sutu wosa tawala isi kila kingine tutungia mubea directors maitu kondo akwindia mamekie undu winde possible undu usuni watia undu utakola katika maisha na ciana situ na raho ndema ya ndini wa Mutongoi nimesikana skulu ya Chando Bright School ni skulu ya kusubia kisomo kiseo na utwiki museo wa ala mendini wa community. Nienda utungia station inaga Mutongoi FM na TV mopea no watu kadri wanaitu antungia sana sito mopea wako nake managing director wa Mutongoi niko nyamai ni wawetakana Mutongoi ni kuende ya kutambuka vakuvi na mwene ndi kuisila ilungu siki vathokanio vamwena kuende ya kukwata mbagu na kuweya inengo cia ciana. We as Mutongoi family, Mutongoi TV and FM tuenda within the grounds undu munde toka because this show tuende eva in the live in our radio in our TV tuenda with the kanaitwa devolve our services nginava andi. That is why we are here today at Chando. Ni muthenya ula watia wa kandala ilikoni cia manigwa na kwithiwa makwata ivuso ya kumilia inengo cio. I'm Austin Tiso, president of Chando Bright School. We had fun, practical activities. Presentations were done to show our parents who are at home who may be watching us, and to our beloved guests who came to us today. And all that was very interesting for every learner. Practical curriculum, everything was done. It was great. My name is Tamara Tachana Juma and I'm in grade 5. Mutongoi TV is the best TV of all my life. They did a very great job and I love them. Vilingi wa Mauvo, Nita wa Robert Mutuko.